Kasi all proverbs tongo. Morning suits the days. So that petition nomination submission je start. Abo belai keno. Bubaga ne makang 2021 ti prasadok jebabe makang keseng khake bakha kwar khake. Mo 2026 ni edisi chongmaribo. Bini 200 times makang keseng khari nai. Seng hope klayo. Ang nijebo hope kayo as a candidate from 15 Jernia ST edisi constituency jeng kebangma margin duway ti promothano keplai khainai jeng wansukmani sai chini borok ti prasarok belakhe jingalo tomani bagai chini thinang jeng ti prasarok phyoljongani bagai chini je choba mo chobano teba krak khanyane hnei jottono chandiri khajak jeng khakhayo belakhino grand success jingnai all out edisi chini tabo 28 je constituency tomoni aro chini 25 reserved for scheduled tribes tai others 3 seats so bahino chini voters rok 20 subcaste diang jomotia koloi rangkhol rupini nuatia amtikhe dalong kaipeng joto dofani borok no keboni makhangya bubagrano buskangoti chini mosobano success khlanya hne tabo joto no wansuk tongo joto constituency no jeng kaham margin ti phainai asa khayo lukurong no bon ko kusaro naji choba kono choba asuk within the 1 year within the 1 decade kono choba from success ma nugya kapsak jara chini mo laipo nung jodi with principle in principle nini philosophy no nini ideology no krak khai toni choba khai thanga kai jeng obviously no gongnai success jingnai bono naharino borok agogui tong batok thawo ti additional change kanai rokni ko ba ada pati rong ko nai jong ta nang rong ti den ko thum kanai. This is political propaganda. Rajniti slogan. Kobangma sung slogan nuka. Leaders rok bai neta rok bai slogan sam jagmani chai. Hani besarok no. Buta soko slogan samtung. Jara edisi hapang selanya hangai rok. Tabu chim boro wansugu. Edisi hapang to agi besalajak tongu. Bumti edisi hapang selanya mucung. Kobulang bubung change kanai. Amtija. Na tabo edisi hapang ni yago jebabe constitutional right tongmani mo right tongmo da separate hui ketal khai khaino abo wansugu engkai chini borok uje edisi hapang selanya hini directly tabuk je BJP rok sai tongmani abo BJP ni khoroksa khorungni netritwa rokni interest of BJP political party borok khai tongo hini chin borok saimanu kintu o hani son of the soil tipra sabusarok bongni slogan bai kon somoy bokha mojiglak bubagane slogan no boro priority ru ago githame edisi hapang BJP je slanya hamani abo imang nai abo muk thanglak busan salon nongni busi jorte yakri krak ke sawoi tipra motno jadi sutai set tunan bagai busi jorte no yakri saga krak Nadi nong ni media ni bisinti ang tipra haseni chini bukhok songno takhuk songno chini joto kosong tongai boro no sanamu sungu bubagra choba start khamini 2021 5th February 2021 5th February 22 February 1 year 23 February busanka 4 year 24 February 2nd March tipra haseni lai bungo ang ani mo omoro ang 60 plus ani mo omoro kosong tongle kono political party ni leader no ba supremo no union government asik ke respect rui nungui tlangu kaching chaba to
truk success tung tongle bon baganya masaw mana singnai. Sir, orang ni tipra mo kaya kaya hapan na bijan. Orang ni tak sana. This is not a new political scenario. Abo kamang look like Puskani, Vijan Soba Somori Pane, Luk Soba Somori Pane, not for only Chini state, Tripura state, Jota Zakona Haingu. Okay, ang Mia Kosa Horumi Numoni, Anabuga, Numiklanka, Ang Montri Malia, Montri Bagushi Dol Show, Emily Bagushi Dol Show. Okay, interest is for only the personal interest. Okay, Vinero, the Panata Bagan City, Minero Dol Nikun interest Krika, so that abo voter shock, electoral shock, but a bishar Kane. Ankakayo, abo Kam Rebono, nothing, abo Nikunu, influencing luck, Ankakayo, Kabuni Mo joke, abo 1970, 1980, 1990, or 2000 Lia. This is 2026, third world, more era Chini Busarok, Chini Busukson, computer Betungu, Sabo Bunti Koksaga Saya, Borok Tike, Serpalo Rui, Uzon Su, Bini or Kok Saman Jobab, Bo Baratarik April to Budingle, okay, Sototarik April of Kok Samani, Busi Belubelanka, our Tipra Hatan and Borok movement. Thank you.